салом, хуш омадед ба канали Абдуллоев. Ман бо шумо Исматулла Абдуллоев. мавзӯи имрӯзаи мо YouTube Rewind. YouTube Rewind ин худаш ҳамаи абзори популярни видеое ки дар он сол шидагианд. Мисол YouTube Rewind 2018 видеое ки машҳур шидагианд дар соли 2018 YouTube да ай ҳамон мегиранд я видео мекунанд типа я ролик борен ҳамура YouTube Rewind мегӯянд. Ҳар сол YouTube мекунанд ва ҳамин солам 6 декабр буровардан ҳамин YouTube Rewind ша ва ай ҳама видеои дизлайкнутим дар историяи таърихи YouTube дашида. Намедонам барои чӣ видеоро хеле соз тайёр кардагиам. Ман тамошо кардам, ай чӣ сабаб бошад 15 миллион дизлайк гирифтагиа. Баъд дигар ҳар мавзӯъ бахчон Rewind мекунанд. Мисол як блогер дига PewDiePie мегӯянд ӯ бахча кардагиа Rewind. Бо бозигарон мисол YouTube да ҳастанд ки фақат бозиёро видео мекунанд, ӯ бахчон Rewind кардагианд. Баъд дидам ки бо давлатҳоам бахчон Rewind кардагианд, монанди Россия борен, Бангладеш, чанд давлат ҳама дидам ки YouTube Rewind худшона кардагианд. Ва ман мақсад дорам ки ята YouTube Rewind худмон насозем. Насиб карда боша тайёр шидестай ба наздикӣ мебуроя. Иншолло боварӣ дорам ки Rewind мо сами дизлайкнутим намешад дар историяи YouTube тоҷикӣ. Хуб, Rewind-ои як-ду давлата тамошо мекунем, баъд Rewind-и худмона ждад мекунем. Барои ай даст надодани Rewind-и тоҷикӣ дар видео подписатсия кунед, дар видео лайк монед, канала подписатсия кунед, занглачаро зер кунед ки аз дигар видео бахабар намонед. Когда встретил Гудкова. Так. Чи, да? Чи, бля. Ну, тут бомжи какие-то, шлюха тут стоит. Ну, блин. Почему это смотрят? Вот этот вот социально опасный, умственно отсталый плебей. Вот такие вот персонажи, которые ходят по улицам и которые...